vanoi gam tina Kukite te ho zo se na bon chawin ni thla pha tol bol ni simsom legit Saturday ni khuin jong ni thla thu so ngai ki hi te thu so ngai tau hi te zan hi January ni simsom le sagi ni khu chun pu Paulin Haukip secretary Thad Batlen Kuki Army Sinai Camp ke nominin Suhthengna lekha khatong ki su do in zan hi masa January ni simsom le gup ni khwa social media ana thang Sinai Camp joint financing kani le bol zo sin lomun khat a kani ke ji khat che le zavom business card 2025 ti a anki so do cho volleyball nei lo ki su min sit na hi zin phamo ki sa le etin phong do e chule amana seina joint finance ki ti zong om pon he zong ake he khapoi hi to bang ki su min sit na thu ho hin bola hin su thang hon agan na thei pe na nong ki su thing ning win het sa na hong kinein izem tia bol khil na chunga ki sei ho na salova nungle hong ki mat do le achan dia lom got na kipiding koi mat no mo sa thei loading hitin an het sai hichi ka ni le thu hi kem sinain nampi ki pal na thei a hi to ki hlona ke no in bol loading a an kha a hi to ki hlonin chu chi thu pi chu aki chi pi zom zingin koi ma cha ka ni le bol thei na ding in phal na jong ki pe poitin ama pan sei be chule tunung tu ban le deum lota nampi le kem sinai min sin na theding thu ho izauwa imu tengole social media la ho a mo su thang lova hamo pu lam kai ho to ki zamana su to ding in tep na zong na bole hi chi su thing na clarification ki bol chu ei pawwa na ki so do hi zani January ni sim som le sagi ni khu chun lamka zo veng vel akunin police on khamna the ya dia zuki zu ho an hol khom le naw wachun zu hai tam ta anamanda uvi beer can som gup lali beer bottle som ni langa apple le grape juice bottle som ni lali soju bottle som ne ni jusan Indian made foreign liquor IMFL pawakhat ho quarter bottle ho thum full bottle som ni half bottle som le khat le zukha liter zale som sagi lenga anamanda uvin chuchi jusan zukha le beer ho cho CCP police station compound sunga media home sangin an sungla taw vetin Manipur police on phong do ve achi sa January ni sim somlenga ni khwa meile hol a video clip khat an thangin chuchi video clip achun nu mei khat le pasal khat in mod asil hot chu abil min na dingin thangal bazar muna athil zona mun thlon chun chemical la in anadi lut thlonin chemical tha hat a mod chu min sa ding agot thlon na video clip aki su thang nung chun Manipur police on chutabang ta athil se na boldo chu chite ni chu anamando taw vi police on amat te ni chu pangal a hi thlonin emi betcha begam kumsom gup le gup to MD Maniruddin kumsom li a hi thlone police on executive magistrate masanga anedin sa uvin dan nung zoya go na peding ago taw vi police on chu chi chemical ho supply na bol ho huldo te ding zong ago taw vi Manipur police on Kamjong district Yanglama kunin Meitei terrorist UPPK cadre hidinga gin mo khat Kingson Singh tipa chu anamanuvin Kamjong district Yanglam police station a case register and bolvin khulchilna panta Tadubi constituency Akona MLA an kaido tule to sitting MLA NKC tuni khulchun anamulim tai amahi BJP government masachun minister anhin chule National People's Party NPP a Manipur State NPP President Zong an hi milong thingnoi mi Nscn thingnoi mi hon achi sa November ni simgate sangni le somni le li ni khwa thupi an pe naw le kha khat ong thangin chuchi thupi chu social media la hwa na su thang lo ji win an ki hedo upon chuchi le kha chu na seina Myanmar ko na kuki galjam ho mi tam ta chu Manipur State adi a Kamjong district le Tingnopal district sunga hong jam luduvin sutoki lon chun kilon sir wungtangkhul region khurmi region kuki tribal union KTU le milong thingnoi mi ho zo si thuna piwin Eastern Kuki Chief Association EKCA ho vaipu na noya kukite kusung ho a kukite inzat le ami himzat population census phata la khom ne dingule chuchi gamkai sunga cheng kuki ho zo sin ji tho a kha silna api chi dingo Nscn dodal na dinga na tong ho Nscn amel ma ho adia kuki National Army Burma KNB ho atoso lo hil na diwa
ji thoa kya silna abol sa diu chule kuki hausa hon milong ho dodal na pan ala lo hil dio kene bi ho ta sot lo hil dio sukile kuki hausa hole kuki khomi hon gin mo theya ho koima thun na ge na pe lo hil ding ole kuki hon nisia bol ngai ho abol zomjing wa hin kho man ningo izemtia gin mo theya au mowa hi le thilse bolo hi naw aphot chetna kuki hon ape diu hi tin Nscn im hon thu piwin izemtia chunga thu pi epi ho suke au ma hi le ata to agot na kipiding hi vetin Nscn im hon kuki ho gi na na bolu vi Nscn im honoya kuki tribal union KTU holoi zong hi Nscn im honoya na tong hi win keder mi zat chet hi wang het hi pui chuchi thu pi chu Nscn im secretary to GPRN Khetoi SU kitipan an sodo in President KTU zong ku pikhat na PA Kukizo Council KZCN tuni khu chun thupon an bolwin tuni hla lang ni dan thuma New Delhi khupia press conference nei ding ti athupon an bolu chu ki boloding hitai tin aphung do vi chuchi press conference bolding an ki go chu alo theilowa cancel bolte ding a in omtan nei na he thim tawin tin Kukizo Council in aphung do vi Kukizo Council in press conference ka hin boloi ding hitai tin zong KZCN an aphung do vi Russia sipai hon tu jingka khuwa masang chun Ukraine capital Kyiv ko pisung chu drone in an bulu win milham million thin an to vi Russia sipai hon Kyiv ko pisung chu ballistic missile ho azong a hin bulu te ding hitin Kyiv ko pi vai popa city mayor Vitali Klitschko in phong do e Russia sipai hon Zaporizhzhia ko pisung zong an bulu win milham misom an kitong khaw vetin Ukraine president Zelensky in phong do e Russia government in thupon an bolovin Ukraine te bomb sim do namun rocket sim na mun pi kanabulu vetin aphong do ve Ukraine sipai hon Tuesday ni khoa Russia gamsung abulu naw le thuna Russia in Ukraine capital Kyiv kopi an abulu hidanin zong ki seye Yemen gamsunga kunin hauti thinoi mi hon Jerusalem kopi chu mizailin an abulu ki do ve Israel Hamas ki ka acham thu seina palaya pang Qatarin ceasefire chungchang thua kyo thla na chu jingni kho Sunday jingkalam nidan get le minute som thum ting le ding hitai tia an phon do nung chun hothi thing noi mi hon Jerusalem khopi chu an blu wa hi Yemen gamsunga kona missile hongki kap do ho chu Israel sipai hon kan kap thla pi ovetin phong do ve hothi thing noi mi hon seina wa Israelin Hamas ho to ceasefire anei ho aza bo lo lai silva Israel gamsung kablu zomjing ding hitin hothi thing noi mi hon aphong do ve Israel Security Cabinet hon Hamas thing noi mi ho to ceasefire lab hostage deal sungkul tang ho ki hletu na dinga kinup tu na an bolu cho ana phat sa taw vien Israel government in chuchi kinup tu na ho cho an no pi taw vi Israel government in aphat sa auto kilhon chun Israel government in Muslim thing noi mi ho Israel gamsung sungkul sunga ho mi za sagi le somthum le sagi cho first phase a thla do diu hitan chuchi Muslim thing noi mi ho cho ni alam local time nidan level le thla do diu win ki seye Israel government in Muslim thing noi mi ho thla do dinga god hola achun Palestinian President Mahmoud Abbas Fatah Party ho amwinga alubu anahi Zakaria Zubdia to Muslim thing noi mi Popular Front for the Liberation of Palestine thing noi mi khada alubu anahi Khalida Zarar kitipazong anapang thone Hamas thing noi mi hon Israel mi ho thla do ding a god hola achun Israel Hamas thing noi mi hon Israel mi ho thla do dinga a god hola achun Israel Defense Force apang nu mei sipai mi thum jong na pangu ve Muslim thing noi mi ho mi za sagi le somthum le sagi ho to Israel mi ho mi somthum le thum ki hle tu ding hiu ve Hamas thing noi mi hon Israel mi ho agoma mi somthum le thum thla do ding a go win chuchi thla do ding a god ho amin li so zong an so do taw ve tule to Israel government noya minister khat Israel National Security Minister Itamar Ben-Gvirin Hamas thing noi mi ho to Israel government in chuchi kinop tu na anei ding chu ama pa na num pon chuchi kinop tu na chu akichi hla pia hile ke ho party in Israel government kato so ta lo dio haina kapi dio hitai tin an phong do in chule ama pa na seina chuchi kinop tu na chu
gal ki chai na khat hiding hi tan tu chan ge in hamasin noi mi ho chungen gal zona ki chang hi la ye tin ama pan an phung do e thu so e chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawin mang pha